他解释啊。Yeah, explain, huh? Dobro, pa nisu seniori. 他那个衣服也是脚码，但他穿上没有我好看，撑不起啊。小齐啊，小齐啊，没拿呀，包里呢。要啊。去了。Pa prevedete neke malo. Ja nisam sigurno u redu. Evo. 怪不好意思啊。Ja sam djeluje malo, ja sad gledam. Dobro. I ni pozdravili me, ili ne? Bojim se, jedino da su bojem Franja, koji ide da ih ne uljadaju. O? Gdje su? Trebali su na pomoć. Odlično uvjera. On nije naš, Boro. No, je bude tako. Boro sam, diši. Ej, jebo. Go back, Manzi, go back, go back. Pa nisu neki opet. Da, pet. Ovdje su dva. Upravo moram rezati kaj si me zdrnuo, a dobro. Sve u redu, joj, kaj, pa dok ne mora sve biti. Davak samo malo. Nem sve s njim. Evo, početak, eventualno kakva šansa. Da. Idemo. Ne znam. Ređem! Good. Čekaj, to nisu klubnjak ili neka je selekcija? Ne znam, to naučili što. Evo ga. Evo. Molim, ne upotrebljavate ove proste riječi. Ja na vas ne moram paziti, vi na mene pazite. Možda kad vam pustim, baš glas ostaviti. Tako da... Ja na vas ne moram paziti. Vi na mene pazite, ako hoćete. A tvoje... Po svomu kuca, je. Dobro odigrao. Nije vani, do kraja, priđi roda. Treneru, može malo sam. A ti ne ideš tam baš. Great guy. Come inside. Dior must be done. Now, reaction on second ball, okay? Press of him. Very good. Stronger, man. Stronger. Great goal. Go back, Charles. Great goal. Malo se ovi motivirali, znaš, malo se motivirali. Onda je bilo na 20 komada. Kaj bi prvenstvo imaš, tu imaš 5 seniorskih igrača, jebo. U pol juniora nema, jebo. Da je tu da su to juniori da bi dobili. To je 3-4 igrača iz prve, jebo. 5 igrača ima. To ti je puno. To je puno toga. To je 4 leta stariji od njih, kaj ti je. Jedno kaj ne idu, kad igra i neki iz prve ne idu angažmanu u timu prvenstvu, znaš. Zato što ipak malo ovo došli, malo igraju. Širu, Novosela.
Ima je bolji angažman danas. Da, normalno. A ne kako ide. Bore se. Čekaj, idem pobjeda. Dobra ideja. Ja ga ne mogu. Lopta ide, Tin! Nema kraja. Karlo, brže lopta, Karlo. Tako. Ostavi ovdje. Šera, odmah ulaz unutra. Ne drugu stranu, tako. Samo draga povolja. Ja. Nemo sam desno. Tamo. Teška sam se njim sušio. Ma ne, što za grbu. Nisi još tako sušio. Ideš čak i dobra. Leđa, pazi. Tam bi mogao za desnoj strani Leđa. ručak skupa, nema nikad loptu dobro. Ko cipa mogu, evo. Odi. Samo jače mora biti. Dobro je. Složu neko se bude. Chen, come inside. Sarui, come little bit here. Chen, correction. Chen. Stay, go. Stay. Great, stay there, Ziki. Hey, back far, Sarui. Dobra! Zađu do centra, hej! Zađu! Idem da kad? Tako, bravo. Nije još da je Buba tu. Ko? Dobro, on je uzlijeđen, za njega znam da nema. Go, you. Back, Chen, take the player, back, Ziki. We need to take player, one. Aj, sate. Leđa, u piću i mače. Roda izađe. Ajmo. Tako, bravo. Otvorim, Tin! Ciao, back, ciao. Kako loša treba. Ajmo šera, nemate, ajmo šera, prijavite. Simple. Great move. Go back, Dior. Ajmo, Gaga! Sad je upuknuo, tako se znao, smijeli se u pije. Tako ga vidim. Great con. Ja sam Paula! Igri golmane! Bravo. Ovo je onda neko dron. To ne mogu. Nekad je tu zlasno bilo. Bogozi, be ready for coming. Simple. Jananja. Opa. Ne znam Grnović. Lazović čekaju koliko je boraka. Flying back. Simple. Jananja. Ne tu. Kako si to? Ja. Angažirani su. Tin, Tin. Samo sad. Jednostavno.
Kako su oni do Dinamo igra ovaj mali od kuća, igra 17, mali Šera 3, Šera 3, Cipati igra 4, Gornik 5, pa igrali su mnogo. Da, na koliko njih ima. Stigni je! Bravo mali! Pred, Ciki! Dina! Oa! Sad je ništa to. Pred, Ciki! Dina! Dron upravo. Ja Se bi ga dron strumaju. Vidiš kako bu zatiltao.
Kraj prvog poluvremena, Jaska vodi 1:0. Moram ga lijepo zamoliti. Sad nije raspoložen za pomoć. Sad nije raspoložen, nije. Fotografiranje pred početak drugog poluvremena. Da se prisjetimo, Jaska je u prvom poluvremenu zabila 1 gol, a naši kosooki prijatelji 1 gol manje od Jaske. Ništa, ajde Bog. Budem. I Gabija. Da, obavezno. Idemo na Gabija.
vruće.
Mama. Bok mama.
lupaj. Kako mu zjede sa 2 kora. Ja nisam uspio snimiti, ali Kinezi su uspjeli, naravno, zabiti 1-1. Uspjeli oni njega zabiti, a? Ja sam rekao da mu je zabiti. Da. To deti nema, ima 3 igrača, ovo ostalo samo na grijanje. Ovo je jebate trče non stop dok te pa Aha. ima Isuse Bože, da još ro. Evo sad je šansa, gledaj, to je slobodnjaka. Bravo, golman.
I upravo je sudac odsvirao kraj. Konačni rezultat 1:1.